Reka twizere ko mumeze neza aho muherereye hirya no hino ku mpande enye z'isi. Iyi ni Day to Day TV. Njye ni Marie Joseline Nyituriki. Ikaze mu cyegeranyo cyacu cy'uyu munsi. Hashize iminsi itari mike hirya no hino mu binyamakuru byaba ibyo mu Burundi cyangwa se hanze yabwo batangaje inkuru y'iburirwa irengero rya General Bunyoni, ndetse bidateye kabiri bakozi baba muri wino abandi mudasobwa bazihata ibiganza, mikoro nazo zongera kubona akazi kazo, bongera kugaruka kuri uyu mugabo wabaye ikimenya bose mu Burundi ndetse no mu mahanga. Ubundi uyu General Alain Guillaume Bunyoni wahagurukije inzego zose zo mu gihugu cy'u Burundi ni mu ntoki. Mbahaye ikaze muri iki cyegeranyo kigaruka ku mateka yaranze General Alain Guillaume Bunyoni. General Alain Guillaume Bunyoni yavutse ku 23 Mata mwaka 1972, avukira muri komine ya Kanyoshya iri mu ntara ya Bujumbura y'umujyi. Yize amashuri ya kaminuza muri Université Nkuru y'u Burundi, ayarangiza mu mwaka w'1994, ariko ntiyitabira imihango yo kwakira impamyabumenyi nk'abandi banyeshuri bose kuko yari yaragiye mu nyeshyamba za CNDD-FDD zarwanyaga ubutegetsi nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye. Ubwo yageraga mu ishyamba, General Alain Guillaume Bunyoni yazamuwe mu ntera ku buryo bwihuse cyane, ndetse aza no kuba umwe mu bikomerezwa bya CNDD-FDD nyuma ya Petero Nkurunziza. Ubushobozi bwe bwo gupanga no kuyobora urugamba byatumye abona ipeti rya General mu mwaka w'2001, CNDD-FDD ikiri mu ishyamba. Mu mwaka w'2003, CNDD-FDD hamwe n'indi mitwe yarwanyaga ubutegetsi bwa Petero Buyoya bashyize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara na leta y'u Burundi, maze hagati y'umwaka w'2004 na 2005 General Bunyoni aba umuyobozi wa polisi y'igihugu kugeza mu mwaka w'2007. Akiva kuri uwo mwanya guhera mu mwaka w'2007, General Alain Guillaume Bunyoni yagizwe minisitiri w'umutekano mu gihugu, aza kuvaho mu mwaka w'2011, ariko mu mwaka w'2015 yongera gusubizwa kuri uwo mwanya kugeza mu mwaka w'2020. Hagati aho ariko kuva mu mwaka w'2011 kugeza mu mwaka w'2014 yari yahawe umwanya w'umuyobozi mukuru wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu biro bya Petero Nkurunziza wari perezida icyo gihe. Ku 23 Kamena mwaka w'2020, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi asimbuye Petero Nkurunziza, mu Burundi hongeye kwemezwa ko hasubiraho umwanya wa Minisitiri w'Intebe wari umaze imyaka 22 yose warakuweho, maze General Alain Guillaume Bunyoni ahita aba Minisitiri w'Intebe w'u Burundi wa 8. Hari n'indi myanya mu by'umutekano mpuzamahanga yagiye iyoborwa na General Alain Guillaume Bunyoni mu bihe bitandukanye. Aha twakubwira nko mu mwaka w'2007 yabaye intumwa y'umuryango w'abibumbye ONU mu kwimakaza amahoro n'umutekano, ndetse anayobora komite njyanama ya polisi y'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba muri Interpol. Alain Guillaume Bunyoni ni umugabo uzwi cyane mu Burundi kandi atinywa kubera imbaraga afite mu butegetsi bwa CNDD-FDD kuva mu mwaka w'2005. Uyu mugabo ari mu myanya y'ubutegetsi kuva mu mwaka w'2005, ubwo yari afite imyaka 33 gusa y'amavuko. Hari igihe byavugwaga ko ari we nimero ya kabiri mu kugira ijambo ku biba mu gihugu cy'u Burundi nyuma ya Petero Nkurunziza wari perezida. Mu mwaka w'2005 yari akuriye ibiro bya perezida. Yari afite ijambo rinini mu kurwanya abigaragambya bamagana manda ya gatatu ya Petero Nkurunziza. Ubwo yagirwaga minisitiri w'umutekano mu Burundi, ku mbuga nkoranyambaga bamwe bagaragaje ko General Bunyoni ari umuntu umenyereye cyane politiki y'u Burundi mu myaka 15 ishize, ndetse ko afite uburambe buhagije mu kuyobora guverinoma kuko asanga mu ijambo rikomeye mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Abandi ariko bo bavugaga ko kumushyira muri uyu mwanya byari nko gusaranganya ubutegetsi hagati y'abahoze ari abakuru mu nyeshyamba za CNDD-FDD babugezeho mu mwaka w'2005, kuko Perezida Ndayishimiye wari ukiri mushya ku mwanya wa Perezida wa Repubulika na General Bunyoni bafatwaga nk'abantu bakurikira Perezida Nkurunziza. Mu mwaka wa 2019
amakuru yaturutse mu gisirikare cy'u Burundi yemezaga ko General Bunyoni yari afungiwe mu rugo ku itegeko rya Petero Nkurunziza wari perezida w'u Burundi icyo gihe. Ikinyamakuru Iyakuru TV gikorera mu Burundi icyo gihe cyanditse ko hari amakimbirane mu gisirikare cy'u Burundi ndetse ko General Bunyoni yafunzwe akekwaho gukorana na General Niyombare wahoze akuriye urwego rw'ubutasi no kuba inyuma y'umugambi wo guhirika Petero Nkurunziza ku butegetsi. General Bunyoni kandi yanakekwagaho kuba inyuma y'amakimbirane yari mu ngabo z'u Burundi muri ibyo bihe. Ayo makimbirane ngo yari yaje mu gihe harimo gutegurwa amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi, bityo ngo kumvikana kuzahagararira ishyaka rya CNDD-FDD agasimbura Petero Nkurunziza ku mwanya w'umukuru w'igihugu bikaba ari byo byateje ibyo bibazo hagati y'ibikomerezwa bya CNDD-FDD. Muri uwo mwaka w'ibihumbi 2019 General Bunyoni yagaragazaga kenshi ko ari we ukwiriye gusimbura Petero Nkurunziza, ariko akarwanywa bikomeye na Denise Nkurunziza wifuzaga ko Evariste Ndayishimiye ari we wasimbura umugabo we ku butegetsi. Icyo gihe General Bunyoni yarindirwaga umutekano ku buryo budasanzwe kugira ngo adakora ikosa iryo ari ryo ryose ryo kugumura bagenzi be, bitewe n'uko yari yaramaze kumenya ko muri CNDD-FDD hari abarimo kumurwanya kugira ngo ntazabe perezida, harimo na Denise Nkurunziza. Kuwa 7 Kanama umwaka wa 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye nibwo yahisemo kwirukana General Guillaume Bunyoni ku mwanya wa minisitiri w'intebe kubera kumukekaho akagambane kagamije kumuhirika ku butegetsi, amusimbuza Gervase Ndirakobuca. Ibyo byose byarabaye, ariko mu mwaka wa 2023 uyu mwaka turimo ndetse hashize n'igihe kitaragera ku kwezi, Komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu mu gihugu cy'u Burundi yemeje ko General de la Police Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu afunzwe. Iyi komisiyo mu butumwa yanyujije ku rubuga rwayo rwa Twitter yemeje ko yasuye General Bunyoni aho afungiye, gusa ihakana amakuru yavugaga ko uyu wigeze kuba umuyobozi mukuru wa polisi y'u Burundi akaba na minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu ngo yaba amaze iminsi akorerwa iyicarubozo. Mu butumwa bwayo icyo gihe yagize iti: CNIDH Burundi kuri 22 Mata yakoze uruzinduko mu rwego rwo kuganira na General Guillaume Bunyoni. Ameze neza, nta yicarubozo cyangwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose yigeze akorerwa kuva atawe muri yombi. CNIDH yunzemo ko yamaze kumenyesha umuryango wa Bunyoni uko amerewe, gusa ntiyatangaza aho afungiwe. Amakuru yitabwa muri yombi rya Bunyoni byakekwaga ko yaba yarahungiye muri Tanzania nyuma yo kumara igihe kinini utagaragara. Yatangazwa ko yaba yaraburiwe irengero, yatangiye gucicikana ku wa 5 tariki 21 Mata umwaka wa 2023. Uyu wari umaze iminsi ashakishwa n'ubushinjacyaha bw'u Burundi, bivuga ko yafatiwe mu ntara ya Bujumbura y'icyaro. Bunyoni yatawe muri yombi mu gihe inzego z'umutekano mu Burundi zaherukaga gusaka ingo zikeka ko zaba zihishemo za miliyari z'amafaranga y'amarundi ndetse n'intwaro. Umuryango wa General Guillaume Bunyoni wigeze no gufatwa n'inzego z'igipolisi, ariko gusa ngo nyuma y'aho uyu mugabo aterewe muri yombi umuryango we uratekanye ndetse ukaba ubasha no kuvugana n'umukobwa wabo uherereye mu gihugu cy'Ubushinwa, Darlene Bunyoni. Kuri telefone ari mu gihugu cy'Ubushinwa, Darlene yabwiye BBC ko bashobora kuvugana n'umuryango we kandi ko bameze neza. Yagize ati: bari bamaze nk'icyumweru cyose nta matelefone bafite, barayabatse badashobora kwisanzura, ntibigeze banababwira impamvu babafungiye mu rugo. Darlene avuga ko umunsi isakwa ryabaga abo mu muryango we batabangamiwe, nubwo atazi iby'abashinzwe umutekano bagiye batwaye iwabo mu rugo. Yavuze ko yashize nk'iminsi abo mu muryango we basubijwe amatelefone yabo, bemererwa kandi kongera gukora imirimo yabo ya buri munsi, imirimo irimo kujya ku ishuri cyangwa se ku kazi. Yongeyeho ko kuva ku wa mbere bene wabo bari mu rugo kandi bajya ku ishuri, ariko ko baherekezwa n'abashinzwe umutekano batandukanye n'abo bahoranaga mu rugo. Reka ngushimire kuba wari ukurikiranye iki cyegeranyo cyagarukaga kuri amwe mu mateka n'ubuzima bwaranze General Guillaume Bunyoni ufunzwe kuri ubu ku mpamvu za politiki. Ibiganiro kuri Day to Day TV nakagaruka. Ngende Marie Joseline Nyituriki.